Kublai pi baro pia pe jagri khasi channel bangi wan rasha phi ya ka thuk khubor jagani ka Taiew menta ki phangi bakong san thep kerteng u kertong ka UDP so yong na ka benta ka election MLA petho katanat PHE halor ka jingker do hagajala le jure bu menteri rangba ya ka JN stadium bat madan first ground le jure u CEM ka KHADC ya ka yo bat them yo molong Bathai bat kemding pok kakali kit umpnyang hadian batenra ya kakali red. Thau ka shnong ka Eastern Ribhoy ya ka UHACF ba UI ya ka jingma ba up nagapung umyam. Bat kiwi di Khubor. Ngene parliamentaj ki Khubor banya. Ya ka election ka balade ban pen long lang ringkat bat kiwi ki constituency ya ka balapen ken ria no ha soyong constituency na ka daw ka jingkla no jo ba HDR lingdo ubade we na ki kertong ubala thmu banya kun ha ka te election ha ka khat pratri men taw banai ka taw banai ya yong arajar arpulai u kertong ubala thmu ban mi bujli banya kun ha ka jaka jo ba HDR lingdo ulale ban file ka nomination ka jong u hadin ba ka election commission jong kari India kalapen bana ya ka tarik na ka bentaban pen long ka election ha ka te ka constituency. Hagani ka sila sa dran lang yuba sa char kapar roy thaba do president ka seg uba bet balik do uba polling do barba alam tri khar rekat barkido kershar jong I, Shri Sinshar Kupar Roy Lingdo Thaba, have been nominated as a candidate to fill a seat in the 23 Soyong ST's constituency Legislative Assembly. Do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. I'm here, his replacement. I'm here, a continuation of his work and his legacy. And one important thing, the people of Soyong constituency are praying every day and want to produce lawmaker, not just legislator. Legislator who will speak in the assembly, legislator who will voice out the people's pain and grief. The youth are angry. People are watching. I am being watched as I speak. Serious bills and subjects are being moved in the assembly like the last session. We need intellectuals to speak and debate for better laws, for the betterment, for the future, for the security, for the safety, and for the welfare of the people of the constituency, the state, and also for Kari Bat Kajajandri. Thank you. Abang kajin kuma dia anak bawa pi video way boleh percaya iba biar mentah cenderung MP ngila. Yo akan buat belum umum juga. MP kata tadi kekam kabarim ikini jonga do senam jonga pitana kerteng ru Sinshar Kupar Roy Lingdo Thaba ka kerteng pedeng ru Kupar Roy dei mahe jonga ba ni kerteng Kupar Roy don Kupar Roy Lingdo manga Sinshar Kupar Roy Lingdo Thaba pidana yu bandong habai dei bat performance jong ba samlen kumu MLA Mari yung PDA sa pangalan ng Wigalyang, PDLD, I'm confident I will move on and I know I'm personal in the selection. I'm confident sa no comments about the other party. Ba HDR report ba i-file ka nomination ni ong ba in fix ka damage bala le daw tao MLA. Ato piru pin yeng ha kajo anong rem nang no. Oh, ibi kini jong long hi ba kane ka bomanta I have repair long. Ban repair the damage done by the last ex MLA. So mentang ru ngadi continuation jungi ngadi sai beteng jungi pon pe ki mati ki jungi ki bare ki kam ki vision ki jungi ngadi continuation ya kam jungi kumle sibon Kaseng Voice of the People's Party VPP menaga khat new treatment taw banaya yong arajar arpulai kalapelong ya ka jingalang hamadan he maulai hagaba uba ardent miller basayomait hakajingkren ka jong ulapan shai pat ba halor ka jingthmu jong ka seng VPP hakabai day bat ka reservation policy bat ka roster system ula ongru ba ka seng ka kentu ya ka sarkar ba kan thau da ka special committee lani ka committee ka bakarpang ka bakanthop ya ki nongmi khmat nabro artali ki jai benrio bat rukum jo ya ki rishamphang lani ki expert banya pen bet hakabai day ba ka kam ulo khodru ki pat ba ban aj kersha ne ka VPP hakane ka jekun persya ka sarkar Igual que para que diz a galera que sopo, mas não me diz possível ele. Leva aquilo que sopo. Mas aí para mim igual a
yang hak juni Taiew kini ke polisi kalau ayah tangban pendak ke hak juni para juni wala dam di bala ban pendak nangani bicara wala ayah di bala celah polisi ke betul kumulin ayah bagi penabar juga jelas Meghalaya Hinwan Banyo yang kata hak tungkam reception policy jog sarkar Meghalaya tanman komla pendak yang kata hak kejumpi dan nomor kata don kampanye thir don kampanye tan yang ini tengah Khubor kami ko orang lima kini sebagai sarkar menikah pemilihan pensege loswa yang mereka mereka roster sistem kata pada terbentuk yang reception policy kabar isu ajibut tangguh ini ajibut berat tangguh isu tahu ini komiti pintu ini dalam jumlah ini dijadikan beliau ini ringkap bagi ekspor Syam berhak baik kuno bermurah yang polisi kepada Hunlang dan berdoa dijadikan kata ini begitu Mari kita tahu kuat menyuai upaya hari. Kau ini mipasma penting kau ini serta peningkau dalam sebagai ketimpangan pada roster sistem kata 4 dan 4 yang reception policy. Kata ini meningkau. Kabar sebagai dari program Sherman dalam bandu Indonesia. Pintu ini Sherman, pintu ini konsultan. Oleh sehingga pintu ini konsultan yang company betul haji itu ini kau yang ahli melakukan relasi tung agreement idon IS offset kontrak kilok di tengah cuci perlu di konsultan hangi kamala sebelum ihun si mencuplikan the voice of the people party nasional isu ala bek samsem yang dengan sarkar ngambil langilan yang menteri awak dalam keterangan yang nalur benda upaya baun pengongo yang dengan sarkar bagi penduduk yang penduduk yang bandu yang bangsa bak yang Khubor Menteri Ketenat PHE Marcus Sangmau loong ba ka tenat PHE menta karang pe ya kajing ha ka baide ba kajing kedo umbam umdi habaro ka hi kejela Habai kren bikinong thok Khubor menteri ulong baka sarkar ka sangot hui kejing bagi pai ba ki mat bana kilen jo katanat kan shem ye baro kilar kilinti khnang bo online pen biang kini kejing tuna ulong ru bo an sapel long ka review meeting man perkhar ki kilar ki baka sarkar kan shem nang ne shakhaman Yes, I'm aware of the problem which is faced by entire Shillong city and also the state. I'm calling officials for a review meeting and then we'll see what we can do because as we all are aware, the global warming is also one of the reasons why all the catchment areas are also drying up, and then because of which the supply system is also affecting. However, the department and my officials, we are trying our level best to do what is to be done. Kakong amprin lingdo kalaong ba kajingdon jongki bayo ya kajing pangklam COVID-19 hapo kajela kadang long ka baduna ba banakaliang jong ka sarkar kam kwa banwanra ya kanu ka jing sngo kul marching mut ne ka jing sngo sir hapreng ki pat ba ha ka bay day ba kani khlam Kalau orang syu bagi bayo agak ni kecing pang kidang tuna bah. Kalau kerpat ru ikipat bah bakin cemkia bania dahi dalade kenang bakan om ketapat ikipat bah kibabon. There was a bit upsurge in West Garo Hills, if I remember correctly, where there were 9 cases detected recently. And as of today, I think there are 12 or 13 active cases. The positivity of COVID in the state of Meghalaya is still very much under control. We do not want to cause an unnecessary alarm because it will create very big ripples across the state. However, we are, as a government, requesting citizens to ensure that they adhere to COVID practices. Anyone coming from high positivity cities like Delhi, I think Karnataka, I think some of those Maharashtra, some areas in some of these states where high positivity rates are there, we are requesting them to self-quarantine. Our
airport is not a very busy airport. More or less, the Umroi airport, the Shillong airport, uh, except for flights coming from Delhi. So we do not want to also unnecessarily create the wrong alarm, because right as of today our positivity rate is very low at 14 active cases, 14 or 15, I'm not sure, but I just received an update As of today. yeah. So I would suggest that as a state, citizens themselves should police themselves so that we do not inconvenience the entire public at large. We have seen that that has worked. In the last phase of COVID, we saw that it is the participation of the public that has actually helped the state of Meghalaya contain the cases from going upsurge. So I feel that if we do that, it would be a much better approach. Now, we recently also had an online interaction with the Union Minister of Health, where we have already highlighted to them that we are a low resource state, and that if there is, if there are, if there's a possibility that the state, that the central government should assist us in vaccines, but we've not got a response yet, particularly for that. So today's update says 5 new cases, recoveries is 2, and active cases is 15. And we've seen here that even the cases that were there in West Garo Hills, if I remember correctly, are now under control. So I don't think it is a very it's not a very serious condition. But if every citizen can revert back to COVID practices, it will be good. Hagabay day bat kajing ma bagajing shons ear kipat ba kashnong maudaron Sidon Ribhoy district namar ba kajing shons sarang jonki sainar boarding electric khamtam ki badan ha khap jonki yeng brio kiba bo yaki hakajing ma khamtam e hakani kapor ayom slab ayom le air nakaliang jong khasi students union KSU nongpo circle kilalit banjurip yaki katu kanitli ki jaka bat kilalap bat shem ba ki babon na kitei ki sainar boarding electric kilawang kibla shons senjor bat mador kilalit Bandra ya kane ka Khubor Shau executive engineer jong ka MEECL Nongpot division ban Wanra Ahmad jong ya kane ka jing e ba jing ma ka bala ablupai ki pat ba ka te ka than Hakade ka chia kendu balalam khmat usamla bayashan lang kharshan lor bar kiwe record la kendu executive engineer ka MEECL ba klapan paw ki jing so khia ka bajur haro ka jing lap jong ka seng Pangiwan banya kendu SPO dari musim layo bani kendu nak tahu pa kam dan ring layo pat be kendu ya i engineer de habide bat ka jingdon jong kat boleh teli ki puslight dan lagi pus listrik angne poka dong area no po jingi kata habide po mau duran bat ka dong mau pedang ka bahap po saiden akba kini ki pus listrik ki la jan klon nomor sapa wero bagi de ki mainline dan nang tu ki don ki ying hadu arpo le po tri ying de ke ga bolong mentah ba la ima hadu kata tai tu pus listrik bat ki don ki bala bam na trai pus marsteng dan nak yang jungi keseng lawan ban terpat saya kibor bari kini jong kene ketenat bari pej ba kidi ban repair no lane ba kin ban thmai no ya kini kipus ki ba la jan klon kenang ba kan laj banja ki jing susi a kini ki por ki ba menta namar ba setang kan du ne por ngin yo no se ki bnai liur ta ki bnai slap dan nak yang keseng hi ngimkwa ba kin mi kino ki jing susi ba shwa bin mi ki jing susi tingi daga berit lawan kerpat ya ki por bari pej akne por bomta ba kidi ban repair na mardor ya kine ki pus listrik ba kidi ban biang no hapo ketu gane sngi nak liang jong engineer ro ni dokumen tu kata ba ki la ai kata ka Khubor ringi ba kinsa le no mardor hi ba klem dapen slam dan nak liang ka seng ro ni kibok liang bagi tangla no ba kin tre kham step ba kin liang no ya kine ki pus listrik ki belajan klem ka ba bar ngi liyo so ni kren i ha bide ba ka ne kalut siding ka belong mentah ne poka hanyong po para poka area Ribhoy berkawai akbide poka ne ka jing liblaj ka belalong palat ne poka area ka jungi ba ya ka jing
Diblai hoi ni lawan kenduk mentai engineer hangnya ila batai da basai ong ba ya kane nak liang kiru kimla ban batai ke na mar bayang lu siding lale hi bet natina jrong na long stay ba kila le maki ba de ba ki por ki bar khoi re nak ga ba so lungo ka blong nak liang sang pat ba habi ai kane lu siding ide ben lait hi lat batai Khubor habi de ba ki por ke timing kumno bikin ai kane ka lu siding rekat ka blong mentah kane po area ka than ki jongi kanong po pagari phoi bor ko ngim sim ladon ya takapor ngim kambiang kata kapor barkin ay kalau siding kin pelip kano beje kin pelip kano beje andre kay bat ka super long kila pelip la pene hikat bomon Umentri rangba ka jillau Konrad ke sama menaga khat kendai treatment tau benai ulalik ban jurip ya ka jingtre bat ya ka jingpen bha ya ki artali ki madani ya kai football ki badan hapolo Hagani kesengi Konrad ulalit ban pej ya ke jingtre ha Jawaharlal Nehru Sports Complex bar kumjuru ya ke madan first ground ke badai thik tang na ke benta ka jel ya kai football Ulo ang baka jingte ya ke JN Complex kan long ka kumki kerdan jangki way park stadium ki badan hakeleng kari India but andala deb ya ka la la ban pelong ki jele ya ka ki belong ha ka national but international level I think both the back ends are bucket seats anyway. And just this level. Yeah, just Eventually lay this kind of astroturf. So that process also will start very soon, and I expect that we should be having a large number of astroturf football grounds where our youth can then practice, can have matches, and that will be one of the steps towards ensuring that we are able to bring out the talent also and give the opportunity for them to play. So this is part of a larger plan, but this stadium is something that we expect, as I said, by the month of July to be 2023 to be completed, and we hope that we'll be able to start playing matches in the month of August, September. This will now increase to how many seating? So about 30,000. So what happens here is that Between 30 to 35,000. Not bad. Now if we have bucket seats, then the capacity will reduce. You can leave it as this also. Now come to see the renovation work going on at the JN Stadium, and from the looks of it, the work is going on at very good speed, and as you can see, the football ground will now be a natural turf. All of the seats have been sown, and we expect the field now to the football field to come up with the natural turf. At the same time, as you can see, we also have new stands that are coming up, which will then enhance the overall seating capacity of the stadium. So we expect maybe close to about 30,000 capacity to be there in this field. And the entire arrangements and the way the work is going on, we are going to meet the FIFA standards, and hence this particular stadium and field, the football field especially, will be at par to host any international games in the future. Apart from that, the stadium also will have full facilities for athletics, and hence we'll have the track and field, as well as long jump and high jump and other disciplines also, and hence even the quality that's being maintained here for the track and field also are top of the line. So we expect that this particular stadium should be completed within this calendar year. This is a column. Yes, sir. This is the column. Now we are at the third location, which is the indoor stadium that is coming up, a multi-purpose indoor stadium, which when completed will be the largest multi-purpose indoor stadium in the entire Northeast region. And this particular indoor stadium will have all facilities from basketball, indoor basketball, squash, badminton, multi-purpose halls for table tennis, volleyball. So all different kind of activities will be possible here, and most of the disciplines, when we combine all the three stadiums, we'll be able to see that we'll be able to cover most of the major disciplines that are there. And even with this
very standard and state-of-the-art indoor stadium will be able to, in the future, host national level tournaments as well as international level tournaments also. So the work is going on at full speed. Of course, the foundations are just being laid, as you can see, but this work will take a bit more time. So we do expect that this also will be completed soon, but I'm happy to see the progress of the work. And once these kind of infrastructures throughout the state come up, this will be a great blessing and an opportunity for the youth of our state who are very much into sport. Kaseng hi Tori Boy District hapo jingalam jong Vice President jong ka u Elvis Kirsin ringkar kajian don lang jong orang ba shnong ka Umran Parila menak arpo treatment tau benai kila le banyak kendu ya ka menteri ke beri pet jongo ya ka tanat ka kot ya ka jela ka kong amprin lingdo. Kini ka jinglet ka long man kentu ya ka menteri bakan sedang tap kam no casual labor berkumjuru ban play no ki MCH hospital kabla depshna pura kenang bakan non ra cuman toy ki pai ba ka te ka than. Jungan jungi minta sih ni kalau ngomong ya kalau merendam kalau ada cinta baka MCH apa lagi ka building don mong te po district jungi po musning perla te jingan jungi kalau menkerpat ini honorable minister jong ko kya ba in pej ba no ban pej bnia ya ka jakan mar kumbang lagi minta kalau long ka yingja ba lagi ban nakaleng kasnong iya thu ru wala don kata di shot tu wala ki battery ru ka jaka te da ni ka jaka long kita adap ka cloud te kali ke bangiwan hang ni pa kalong bangin kerpat kan kalian jungi kalian kaseng kalian kasnong ya i minister jong ko yakya ba pej benia no ya no sakmat ya kali ka banta bat ke balong ba ngi kalian kaseng hingi kwa kalong ba kile kam kloi no namar ba kalong ke jingun toy ya paj ba jo ka te ka dong ka than ki jungi namar ba hakati ki jaka ko bangile i mo mar bangi don tang wei ka MCH la banong no bangi tip ka Ganes Das hospital te kalong ke jingarap ane ya ka te ka Ganes Das ru ka ngala ban plino ya kini ki MCH ba pair hagini ki district Bladon kuma Jantia Hills kuma West Coast Hills an report temti boy ki jungi kata hi kalong na ke bangi kwa na kalian seng mon kerpat ya i minister juga health department kamu kadon baik tangga building dan berai hantan kami ya mentahi kita nang building don tang wei cokidar la banong no dari 46 la ban Khubor ya kani ke jaka nomor kalong ka bahe ki quarters ki don ke building ke bahe te ka nakalian jungi hi la ashore ila ong hi ba ka pratrik inwan hi mai inwan ni her mai sa ke jaka ban nakalian jungi inwan lang ban ki kin kat do ni ke man e jong ka dong ka thai ni kermen ni kata hi ban nakalian jungi ila Khubor ba ikloi ban le ino akani ka benta namar bangai pun ki tiar apa tipo hospital ngi pun ki tiar ila satu kijing jular dari kwa ban kerpat ya minister ban thongkam ya ki nong song kenang ban light kano kijing penjular ya ketika hospital namar gas kalong hospital ka bala dan ki tiar ki ba apan mang te kerpat i ba inle kamplai ba la ban endep no ketika kam ka banasa UCEM ke KHADC ba Titos Khan menha ka arpo treatment tau benai ulale banjure bat jingo ya ka yodo bat rukum jo ya ka them yo molong hagani ke jingle jong ula senran lang do EM bade pej ya ka tra trade baru EM bade pej ya ka tra yo kani ke jingle ka long ru bakin pej ki kor kisla ki bade ba trading license jong ki nong shong dukan hagani ke yo kata ka ong IP ba kadon ke jing ko ta agaru ka ke jing trikam tamar ba teng kini ke daga boburom ni kini ke enforcement jongiru diwan kisu wan buntuk sekali di don kot asla da bomdan kamut kim pendap ya ka ba ka office ka thai dena takadau na ngalong itu metan bangin sasim kya ban penting kena bagi enforcement jogi kide bande ka bade kadi ke jingwan jongi kalong ba ni pen kendit ben riu ya kinong tre ba ka bangi ni kwa ni trang ka bangi ni sriang kadi Keting angnut ke sini kum kinong nong elong kalong ba ngikwa baka ka an ka bangi ngidon ngikwa ban enforce mentan dong kadang keli UCA di menteri ba dang don em ki ba syok madan hapo yodo ya kan ni ngikwa ban pentikena mentar sini te ya kan ngan ailat UCA ban kaima ban pentikena ya kan ni ban ai ka report sanga hapo Taiew ban pentikena bagi ba syok madan hapo yodo ro kim dei ban don weiru ban jela ban syok hapo yodo amadan takoi like no tang kitu ki bladon dukan aslam ki bladon ki trading license ki biang ki wala ka taru na ketu ya mitri angni ba wat itu ki dukan ki badan hapo yodo
ki bomda ni kita nilai sen ban penting kena bagi di ban te ka bo besar ka ban kong mentah ka long ba na kalian ka council ba kalian jong si meliam ngin sasim kia ba ngin tho sha ka government ba lakum nu ka tu ka surok ka ba don mentah ban nang kham ban ha su bat ban company internet su nang ba kan nom i jabo kum tu ko bagi Atau bati pimbunan ke jingkat tu pada iki enforcement banwan jurep man kasin sitio mila bu eki ka rutin bagi dai banwan banwan checking man kapot te nadu mentahi i ba ka i hakaliang ka jonga hi ngam i long ngam long satisfied ya ka rukom trikam ke jongki ba nang ni hi ngin sasim khia kong ka isi ban ensure la ni ban penting na bagi ni enforcement jongi gide ban wan tre ka kam man kapot Menteri ke Sarkar Jelau ba Pol Lingdo habai krem ikilat pathai Khubor ulaong bagating tmujang ke Sarkar ban pinkala ya ka police bazar sha ka vendor free zone kalong na ka benta ka bhakamiat bat ka jisngan jong ki bahi Kemudian kamu tu ingin kedai ke enforcement kaji menteri kami yang di bandle kata sedang dah bagi declaration tik keniaga kenailah nantu nombor room shoppo buat kendai baik tanggal dia jong ki berpada di walking midon ke plan na benda ko walker zone laga jong di pat min penting kena apa ngila khangla ya ke jinggung jugi kali kimne beran bujli ya kali ni bujli na daki nang chomara dikatakan lega approach macam ni Jika jemput di Kalong Ba ke hill station, beliau di Koi Bankia dan ke banyak ya kem lagi bahaya syatara kali, lani syatara ya kau nong di mana. Dari ke Bangala Banpong Kalong Ba ladang gila pedestrianized shua ya kat kendai lah, ya kata problem gila lapan, so di ya kami pat kepada kalau bangkan bangir kalau bah dan bun kian kalau ngiduna kedai enforcement kian di kita orang 6 miliar berapa white publicity nak benda safety jom kita functional ya kita di bawah kalau bentar ni kejunggut ini kalau bah ya kini ngirum kan ni ke GSO hendaknya kini ke area ke pengirum siapa dah kadung yang dikira as pedestrian zone hadu kene kaban bi inshallah konsumsi kemud ki hawkers ru kin shawen kajing temu kolong ban first minimize then sawen Hagwi ke jingja ka blaja hari boy district minha ka arputrik mintau banai ha ka por kumba shibeji shiting ai no phaisi kawai ka trok kit umpnyang ni ka tangka ka kalabathei bat kala kemding hipuk ha ka surok shillong bypass ha ka shnong maupun kshan hagani ke jingja kawai ka kali red ru kala kemding lang Tarkum ki jingtip la yo lum gani ke jingja kala ja ka bakane ka tangka ka bala pen hair state ba kala leit ban tenra mar khamat ekate ke kali red bat kala khong pong sendan bat kemding hadu bakading ka bashir khe kala pur state ki borpur ke omiam police station kila hair mar chakate ka jaka hindoi na mar ka jingduna ki kali pilip ding kala nang pur state bar ka jia khun pilip ka ding ka ya chakman
ka seng khnam men ha ka arpho tari men tau banai kala lik keleng ki chaka bat ki shnong ban sa mi ki kot link dop na ka benta ban pen so tho pat ba khamtam e ya ki samla pule dhalor ka jing dawa ka jongka na ka sarkar ba dei ban pen do pendam no ya ka personal interview ha ba thep kam sarkar kumbala le ha ki we pat ki jilla jongkari India Dakani ka jingle jongka ka seng ka khmi lenti ru baki pai ba kan kirshan lem ya kani ka mat ka ban ajimen toy om ya ka seng henrei yaki pai ba bar khamta mi ki khon samla ha ba ki thep kam hadin habon Jindawa ka long ba ban penduk pendam no ya ka personal interview kumbala le ka ri India bro ka wai ni kwa hang ni man le ila dong chu tho na pha pro ka sarkar ru ban ni ba kam don kono ka reply ngim tip kin le kumno na kanya ka sarkar kan ni kina kanya ka jongi so thu kan ni ka kam ka belong of public importance ka ban kam ba ya khna samla ka jongi ki ba persang ban thap kam sarkar ina kanya ka jongi hi ni kwa bok pa ba ru kin so thu ba kan ni ka man ka ai ka dai ka ai kan ni ting la tho jing tho ba sai la pu pren ni leaflets nang ta pa na ngi la da ban wan sam kan ta mai sa kini educational institute but Basar kita lagi segi pada ki college kita sami kini ki refresh ki jongi nama dah kalian jongi satu lada ka sarkar kam lei in ha ban sim de goi gilar lenti ba ya kani ka jing dawa ka jongi ya kani ka jing dot kam jong ba dewan penulong da kumba pi ka kom thap kam mentai boro sikata ke teligi sinam kalau ngobi thamola nata kalong sa kom ne nga thai la so dewan ong ba ka kham ban yo kam ka kham tikna ban be yang politician bari ko be jinang dista ke kani garanti pada kalau mau baklawan nak dengan sarkar ni sotu ngatarai ba kis ngabjar ya kani nomor gini jo politician tu betap tu gini betap tu ba persang ban le ka backdoor entry ban pan ka bisa naki konsam lagi jongi ba apply kam ke ya kani ngimla ban susnap ban nak yang jongi ngila sort out ya ki agenda ke jongi ki ba lesing nang ya sakhaman bat ni kemilen tiru ba na kalyang jong ki pat ba hi kin ya ka jing kerchan namar kan ni kam dei kamat ka ban mentoi tang ya seng ka dei kamat ka ban mentoi yo pat ba baro ikut samla ke jongi bat ni kemilen ti ba rengkat ka jing telang ba jong pat ba bat ka sarkar ngin penbor ya ka bangan pendak ke kam bagi sam ini kita baro hi ki pat ba hi kyong ya kan ni ra don kam pelat ndai muso don jumut chu kan apply kamu la shooting namar wi menta kalong ba ki kemi ki pa shawan tap kam kila iwacha don ne man yarap haru ta level ka kam ba tap ki kwa sa ban tip don ne ki minister ki man yarap yang don ne ki long he long hai ki bala ban yarap tik kani ka la pen sinjor ka la pen betingit lot ya kani ka kom tap kam dia bari na kala pat ba ki so thu hi bagari ngamat ba kongsan ba di hani ngamde bangile phala mi ka state mo ngi dawa phala kari India bro ko ila ble ki state government jong ki arpolai ti jela hapoka ri India jong ki ada ble kan ni ti ka ayu te yang ngi bangin sim ya kan ni kala nanti kenang ba kandang kata transparency but karukom tap kam ko biang namar ngonong fi hak ba bun ba gini ki agi kendon juga konstitusi la tho ba habangi thap kam ngiriman pe yaka administrative efficiency nagi thap kam daga ba simpisa nang ta daga backdoor entry ka administrative efficiency kam dandra tengi khmilinti ba ka sarkar khamtam gini ki parti ko dan hane cabinet kidan sengulum ko dan UDP ko dan HSPDP ko dan te kini apa ba kin kren langkai ma kini ki isang ki ba parta nang mata ka bahak met juga cek bendu pada koi swak election de ini kambar la omla ban sngap omla ban punur long te ka jing parta snyokhya nang mata ki kon samla ki jongi kalong lenoi Kadorbar shnong ki khindai tali ki shnong jong ka Eastern Ribhoi District kala thau ya ko Omyam Hazard Area Collective Forum UHACF nagabantaban penbor ya ka sarkar jila bakan wanran omar dore kilat kilinti banyada ya ki pai ki bashong basa hakikjat jong ka te kapung namar ka jingma ka ba ap thap ya ki nagadaw ba ka te kapung kala ban bethai hakano kapor naga jingkieng ka bala shong senjor ya kan ka kin ho la thau ha ka jalang ji krang ba shnong ji ni khandai tali kishnong kabla long ha ka me ji khat pra tare uya yong ar hajar plai ha shnong min sa in Ribhoi district
Kirang ba shnong kila thau shwai ka ad hoc committee jong ka UHACF ya ki ban sapins kem hagini ki khindiat sngi bar ka ka committee ka kintup yu ba lamang manix em kumu legal advisor ba Hillary Shadab rang ba shnong ka tangam kum secretary bar ki wei hagini ka jelang kirang ba shnong kila Taiew halor ki jing shakta ki ba kha jo ki nong shnong ha ka por palat ya ka pung yam ka ba penjulor lo di ki jing thung jing tap bar bo jing mai ki men sembrium Andai ka daw ba daw san kalong tagasini bangini kenduk lang kroy ang ni kalong ba lada namar baro sikata gadon ka jingi karena po assembly kabal adam hay bedi bat ka dam let's say haduk ano kalong las ketika dam lada ka ptail na ka julor no hato namta tang bayak bayang ketika jingking lene wat gitu ki snong gitau ba yak lung ba jung ka umyam te ka jingi kenduk lang mtakasi kalong ba ngi kum ki rang ba snong jong ki snong ki bahap ha kalong ki bayak lung ba kani ka umyam kalong ba nadu ka umdan ka snong umdan umsai prak nang ta ter ki snong ki bayak lung ba kani syadu syam tengam siti ngi sngo ba kum ki nong yelam snong ba ka jingdu ka kraw khamtam lada ka jot ka pral ne ka ptheno ti kadam ka jingta ka bajor khamtam ki pai ba nong snong khamtam ki barep nadu ke ba kising bat ki babun jai ki maram te kajing karpat sekali yang sarkar hatu kum kita ki jing penmang lene kanu bagian perkhat nam tak pa ba nong susnong gila perkhat em nam ta kan ka kam bat kajing itu kenduk lang hani kalong ba beniamir jingmun prarang ba snong hani kalong ba ngikmil enti ba sarkar kan pe bat kan le nam ta jungi ki pai pa nong susnong ki balaman naduk ki post nem batat ngalak banong ne ba naduk ki post nem ki ba shwatat haduk menta kam judon kano let's say la dadon ke jinglen shop na wa umyam na ke jing pelai dam kam judon kano compensation la kaliang ka MCCL na kaliang ka disaster management te ka jingkarpat na kaliang jingi kum kirang ba snong kalong ba ngikem tujur ya sarkar bakan pe ban kmilam namar ba kani ka kamdi ka kam ka bangi syukran tang po assembly hendrai ngide ban le ru shafil haduk ano kita gisnong kita ka sakta hakani ka jing pelai e kani ka dam lene let's say yo ngisnu bok iba kani ka dam kan theno lene hakano benta kan senjor kemudian sakta kadi ka jing du nong ka bakraw namta ki pai ba nong susnong jong kini kisnong ki bayak leng ba jong kani ka ba umyam Haswa bangin pinkut impin so biang shapia ki pangki bakongsan sa shisien Hep kerteng kertong ka UDP soyong na kabenta ka election MLA. Petho katanat PHE halor ka jingker doom hagajala. Lejure bu menteri rangba ya ka JN Stadium bat madan first ground. Lejure u CEM ka KHADC ya ka yo bat them yo molong. Bathai bat kemding pok ka kali kit umpnyang hadian batenra ya ka kalirit. Thau ka snong ka Eastern Ribhoy ya ka UHACF ba yo ya ka jingma ba up nagapung umyam. Bat kiwi di Khubor. Dagitungin pun kut no igini ka thuk Khubor kani ka tiyo mentangin siya siyam yang bat pibaro ha ka tay ka bat ka tiyo ka banwan. Kublay pibaro bat thiaso.